okurijira mugambirizi wa polisi omukyanga kya Albertine ASP Julius Alan Hakiza abantu abatakamanyirwe bashazira akatimba ka chain link akazitire ofiisi bataha omu ofiisi barikurabira omu dirisa. Twatunga incident mu office ya Chief Resident State Attorney omu Hoima aho abantu batakamanyira bokize batemire fence batahamu baayosya fayiro izo bashanga mu office ya Chief Resident State Attorney enyingi bazoze then ezindi neza asigaraho zikiri mu kabini so okuchondoza kuri kugenda mu migabo kuba egin office oto ku deploying cyonga no musirikare witu twashanga wabyashemeye kubaho yataro. Ekikozerwa bwanyuma yo kumanya ngo omusirikare wa polisi obirashemerire kurindaho abiratariho. Omusirikare obiraine kuma mbwiro obwo yahereze kwatwa hamishango yo kunagijira obujunanizibwa bwe obwo kuma. So agesha twaryo mu cyome amushango bwo kuneglectinga umurimo ninga kureka kora umurimo bashemeye gukora okugadinga office. Kamere ziri omwanya ogu nizija kwejunisa bwo kwera polisi omu kuchondoza. Omuhwezi wa mukuru w'entebe ya Katana habwa district ya Kikuubo Opio Vincent yagira ngo ekikorwa eki nikiza kucumbagiza eby'emishango ey'amataka ekanyura omu kyanga eki. Kikuubo district naitwe tukozesa office eno kurora ngo files zaba sanctioned rude file zikoga police genda mu court zaba handled well. So naitwe tuli greatly affected. Tuli affected muno kandi tusaba police kore cyona kikwetagiswa kurora ngo bakora investigation ekumara. Hona yashaba gavumenti okongera ebyo kwerinda aha offices nkezi. Kandi nekindi kino kinakutwegesa nka gavumenti runi muno nka judiciary ngwe kichweka kino ba security inakuba yamani kandi bozene kichweka kino kuteka mwense ngenge kufencing adisa inakuba ma perimeter wall nuko kuyamba ekichweka kino kandi na cameras in such places akwa hano this is a prime place. Twageza kugamba n'omuhababu wa government Julius Ochen konka yayanga kugambira ha kamera zitu gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.